atika le kukara ni wan wamero lutela ma gimuolle gilworo lwak ma megi wan wamero lutela ma kelo kuch ribu dano weko wat bedo tye wan wamero lutela ma pe kelo ranyi ma pe kelo tim me vomi. So we need peace, unity, and love for one another. Those are the type of the leaders we want them in 2026. Not this one here with chaos. So that's the only thing you need to do. Lokman ni anda katek tutual an kona roma timungo uni gana dong wano pay ye. Dan weng tek. I roma biru tek roma biru tek I chere ni. Kaya weko chere ni chere pangat mo jel bin yangi mo ni joke ni tek. So dan weng tek ki dok chere ki level ma megi. Kaya weko dok chere ni chere pangat mo ci bin yangi mo. Lutela ma beju magi chung pikara kit machon the late Walter Ocharo doj no chungi dong pati kaneno na ene ye omier waker teni ne omier wachak ket wangu mi yen anga maromo chung pikara anga maromo lok pikara pe lok mogo ena tata ma pe konyo dano pe lok mogo tata mer ma pe konyo dano lok mano ribu kaka dak chung ye dak war pelok man me nyayo mona kin dano me nyut ne ana ya be ngeri rach ero lok maribu kaka beru under the same umbrella as one team ene lutela mo tiga yenyine dong kadon wano beru ki lutela mo macha weng lok mere mika view lok me ayela lutela madoke kila no fit prepare timo gina mo kikin na chuli weng ngar mo madong romo lok pega pia chuli nyu ngar mo romo chung pikaka pega gidua ta kono ti ki chente no pe ki chente pier petek kono ti NRM nyo pe NRM pier petek kono ti independent nyo pe ti independent pier petek. But the most important thing, what type of leadership do we want in a Acholi sub-region? What type of leadership do we want in a Acholi sub-region? That's the most important thing. Pelo tela mogo en magi chayo lo akabe na chayen. Pelo tela mo na mera donka deng tie ki nyur ki tiu ki teko. Wek nene ti teko. Tela mogo chalo opia tekegi. Dan mogo chalo boss me ku team gi. In winja winya kong chu neno ni giti ti teko. Ani cha chayo ma tek tual team pa opia teke. Mo timo Igulu district. In penyuru kind of unity. In fact, a winyo beka chaya dak bolo pichene magi choko wilien gang pa Balington pa ngwech pange ka chene ino no ake jawane onyo pange yo ka ine ni unupor ne em yo kat ka wachone ka chayo ne bene ni Balington perom giane pipi en perom giane pipi mi milion apich ni tim me charo ni tim me char me nyuto la winyo wako in penyuru riako wachiel. So one of was styling up because kani analogue lok pa ateke kani ana chayo dano ateke no yang no betika baya na baya kati word ki rome en bini town gulu ka en no yang mer baya era ni very surprise ni tika chayo Balington le marai in pay very all the time dano madong in town ni ina yede ina kiribe ni ba nge ka kare wan kileyo kiri kwir ni ba nge kare borom ben weko wano mir wange meni lobo ni pe lobo wa kadong lobo ni pe moa there's no need disturbing one another mapat ki be beru pare you know
ma pat ki be ru kila wori pat ke. But one not is so greedy. One actually me was styling up. Well, we will look man me jenye follow look me at a time. No go konyo. Mono like na ma me got kara. Pepore wacha oberu makono one wachunga chel waripe with one vision as actually try. The could style money magati teach. Kidana mo bachalo boss me gi. Dana mo kene me kato iwa wana chuli ni. O we oberi. Wana chuli wan twinwa leng. Yar ka wakejo right to what. Waro tim gi moy kan. Yar pe watia mi regime regime kita tim. Donc don't the thing na mamwa ida kete kila yela right. Pada kene wan yeda wan jo ma watika poka. Wan oberu wan ki boss mi ku team. Ma wa luenyo mo Kampala chan lueny meto bona kor wen remo rinyo an boss mi ku team James kor ka nga Charles down to ata lueny meto ali ma ene yo team kila ni acha win ba bo we wan go team ngo ki go wiya unu neno o ke team ngo unu neno o team yeki mo boss mi won to ma bo wan bra in dana di mo konyi you even don't care about them. Ko chalo an garbe pamiero gi mo ki pori chon in be ngeyo. And this idea ni anadan ma dir de bet kalupo kur ni yang and it's not there. And I'm a responsible person and I pity joma ber ko ni yang because and I have my work to do. Era pepe in we lo be kum joma kene in we lo be kum joma ikonyi gi ma ber kwet gi. So in pepe attack iwa. At the end of the day, life must continue. At the end of the day, life must continue. Wo lake. Mwana yegi na mero wachi wo lake. Big up.